Image PAODAM miyang tabiri basingbu surbalana kurumzari ngasigi maroiba pau pizari. Prime Minister Narendra Modi na luchingduna nipan suba International Yoga Day thorom pangthokre Manipur su mafam kayada thorom asi pangthoknakre. Border pillar gi waroi Shinpur uhaibagi kangla gate mamangda wakat infam sathakre. Nomagi oiba legal awareness program ama more da pangthokre. Loinana Hanagi Union Minister Yaswant Sinhana Opposition Party Tarahundo Yanaraba Presidential Candidate Oiragani. Paumucha Khaina Pizari. Laibak Asigi International Yoga Day Thoram Haudok Laduna Yoga Asi Punsigi Saru Ama Oirambadagi Punsigi Lambi Ama Oirakli Haina Prime Minister Narendra Modi na Haikre Karnataka gi Mysore Palace Ground da Pangthokpa Yoga Day celebration bu luchingliba PM Modi na haikibada yoga asi problem solver amani yoga na nunggi oiba ingtappa purai yoga na piriba ingtappa asi lanai miyoi adugida natte aikhoigi khunaida yoga na ingtappa purai yoga na aikhoigi laibakta amadi malemda ingtappa amasung yoga na aikhoigi universe da ingtappa purai. Thoromaduda Prime Minister ga Loinana Union Minister for Ayush Sarvananda Sonowal, Karnataka Governor Thawar Chand Gehlot amasung Chief Minister Basavaras Bomai Yauki. Yoga asi additional work amo oina khaloidabani yoga asi aikhoi khangbatai universe asi aikhoi gi isa amasung atma dagi horokpani universe asi aikhoi dagi haukhibani. Aikhoi gi nungda yauribasing adu yoga na khanghalli Haiba wafam sing PM Modi na fongdoki. English ngani taramanga dagi hauraduna June kumathoida International Day of Yoga celebrate tarokibani kumsi chahigi Yoga Day gi theme na Yoga for Humanity haibasini. Laibak asigi atay mafamda pangthoknabagum Manipur da su ngasi nipan suba International Day of Yoga Imphal gi kumalampakta laiba indoor stadium da Yoga for Humanity haiba hiramda miyamna yoga masana utuna pangthokre. Thorom asi Directorate of Ayush Manipur amadi State Ayush Society Manipur na khusam naraga Directorate of Youth Affairs and Sport Manipur lenga kaloina na sinkibani. Thorom asi tungan mafam sing da su miyam saruk yaduna pangthoknaki. Chief Minister ga loina na Cabinet Minister Singh, MLA Singh, Parliament ki Member, Director General of Police, Senior Civil aduga, Police Official Singh, Mahiro Singh aduga, atay kaya su thoromduda saruk yaki. Thoromduda wangangbuda CM Birena June kunmathoida International Yoga Numit Malem Sinthungna chahi khudingi pangthokli aduga Manipur da su mafam kayada numit asigi thorom pangthokli hairaduna. Yoga bu UN General Assembly na sakangkhibagidamak PM Modi na lawkhiba thodangda thagatki. Mahakna hai yoga asi Indian Society da ningsingba thoktraba matamdagi leiraklabani masi leibak sinba thungna practice tawrakte adumakpu PM Narendra Modi na UN General Assembly da 28 September English ngani taramari da International Yoga Day gi proposal pukhatki aduga June kunmathoi English ngani taramanga da International Yoga Day lauthorakpadagi numit asi malengi mafam punamakta thorom pangthoknari. Kumsigi numit asigi theme paladuna Yoga for Humanity ni masina mipung khudingmakki marakta kanglupki lamgi khenaba leitaba afaba mari lehenba ngami mipung khudingmakna numit khudingi yoga sanabana immune system phagathanba ngambata natana isada thajaba hingathanduna afaba amadi achumba wakal pokhanba ngami UN General Assembly na yoga bu sakhankibagi wari ningsingladuna leipa kayana India gi humanism amadi masiga mari leinaba natural therapy aduga Ayush pu khangingba thijinba horakle haiki. COVID-19 pandemic laksenba ngambagi maru oibasing dupaladuna aikhogi miyamna thaksi khasi ngaknaba leingakna piba kanglon standard operating procedure ngakna chatkibaduni haibadu panki. Ngasigi thoramdu Health and Family Welfare Minister Dr. Sapam Ranjan na preside tauki.
Masalah ekonomi adalah satu waktu makan masalah apa इसको बिल्कुल कर सकते हैं जो आदमी जो भगवान के साथ जाता है भगवान को ट्रस्ट लग के जो काम करता है वो किसी को बुराई नहीं सोचता किसी का बुराई नहीं करता और किसी का बुराई करने का इरादा नहीं मीन्स वक़्त अपना इसको करना सकता ह्यूमैनिटी को अपना उसको लेने का ये करना Ini yang mana? Bukan waktu kamu harus भारत स्वाभिमान ट्रस्ट पतंजलि योग समिति महिला पतंजलि योग समिति युवा भारत एंड पतंजलि किसान सेवा समिति कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट मणिपुर न सुसिंदुना 8 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022 की थोरम युम्बी मचा हाई स्कूल कम्युनिटी हॉल कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट ता पांगथोक्रे थोरम दुदा PYS की राइजा प्रभारी डॉक्टर एन राजेंद्रो BST कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट एन गिलचंद्रा BST PYS कक्चिंग की एडवाइजरी सिंह एन अमुयाइमा अमदी एन चंद्रमणिना मथंगसिना अथोइबा मिथुंगलेन थोरमपु अमदी मयाई तांगवलदा लेंसिनखिबसिंग ओइना सरुक याखी इंडिया के ओइनसु मफम 64 इंटरनेशनल योगा डे पांगथोकनबा खंगतपदा यावरख्रबा लोकताक पातसु LDA गी लोकताक इनलैंड वाटरवेज कॉम्प्लेक्स ता मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन BL वर्मन लुचिंगदुना मास योगा डेमोन्स्ट्रेशन पांगथोखरे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गी मिटिंग मखादा मणिपुर यूनिवर्सिटी ना सेंदुना मियोय चंगा हेनबना पांगथोखिबा थोरम अदुदा थांगा AC गी MLA T रोबिंद्रो मणिपुर यूनिवर्सिटी गी वाइस चांसलर एन लोकेंद्र चिंगबा कयाना सरुक याखी थोरंगी मतांगदा मिनिस्टर ऑफ स्टेट BL वर्मन फोंदोखिबदा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ना मिपुंग खुदिंग मसामौ फना लैनबगिदमक योग हाइबा हक्चांग साजल असिबु पुखलक्तुना ngasiदी मालेमगी ओइबा थबक थाक फावबा पुखलक्तुना ngasiदी मियामना पामनबा हक्चांग साजल ओइरे हाइना फोंदोखी जिस तरह से लोग हमारे जिम जाते हैं आजकल बच्चे लोग जिम जाते हैं जिम की परंपरा है जिम से हम एक्सरसाइज तो कर सकते हैं जिम में जैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं कई बार उनके साइड इफेक्ट भी हमने देखे होंगे लेकिन योगा ऐसा है इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और साइड इफेक्ट न होने के साथ साथ जिम के खर्चे के अलावा उसके प्रोडक्ट लेते हैं कितना खर्चा के साथ लोग करते हैं अमरोमदा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मखादा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर न सिंधुना थोरमसी ngasi सेंद्रादा लैबा टूरिस्ट रिसोर्ट सेंद्रादा पांगथोखरे थोरमदुदा मोइरांग AC की MLA थोंगाम शांति थांग AC की MLA T रोबिंद्रो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की डायरेक्टर W इबोहल न चिंगबा कयाना सरुक याखी अमरोमदसु डिस्ट्रिक्ट पुलिस बिष्णुपुर न सिंधुना डिस्ट्रिक्ट असेगी SP एन हेरोजित न लुचिंगदुना बिष्णुपुर दा लैबा कियाम्बा संगलेंदसु इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022 थौरम पांगथोखरे लोकताक प्रोजेक्ट कोमकैरापता लैबा 32 बटालियन CRPF हेडक्वार्टर न सिंधुना बटालियन असेगी कमांडेंट H रंजित न लुचिंगदुना बटालियन असेगी जवान सिंगल लोइनना NHPC की कॉम्प्लेक्स दा योगा डे की थौरम पांगथोखरे भारतीय जनता पार्टी मणिपुर प्रदेश ना सिंधुना नुमित असी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की खोंगजोमदा लैबा खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स पांगथोखरे थौरमदुदा सरुक यारदुना BJP मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट A सरदान हाई योगन मिपुंग खुदिंगमक हक्सांग फना थंबा ngamgani हाइकी थौरमदुदा वांगजिंग तेंथा AC की MLA पाउनम ब्रोजेन वावगाई AC की MLA डॉक्टर U देवेन BJP मणिपुर प्रदेश की स्टेट जनरल सेक्रेटरी सिंह P प्रेमानंद मैतै L देवेन नचिंबा कया सरुक याखी अखोना चही खुदिंगी काउदना इंटरनेशनल योगा डे पांगथोकपगा लोइनना अखोई सागी लाइफता योगना अखोई पुलसिदा हक्चांग फना वाखल फना अमदि लुनाना थंबा ngami हाइबगी वाखलोन असि खनिनसि डिस्ट्रिक्ट पुलिस थौबाल सिंधुना SP ऑफिस कॉम्प्लेक्स थौबालदा SP थौबाल जोगेश चंद्र हाउबिजम न लुचिंगदुना मालेमगी योगा की नुमित असि पांगथोखी थौरमदुगा मरी लैनना SP जोगेश चंद्र हाउबिजम न हाई डिस्ट्रिक्ट पुलिस थौबाल की मखादा लैरिबा पुलिस स्टेशन सिंगदसु मालेमगी योगा की नुमित पांगथोकनकी हाइना फोंदोरखी योगा फॉर ड्रग फ्री
Manipur haiba theme gi makhada 8 International Yoga Day gi thoram ngasi More Police na susenduna pangthokre ngasi gi yoga adu CDO More gi Jamindar Jaswantana instructor oiduna chathakhiba yoga gi thoram aduda More Police amadi commando gi officer sing amadi atai police personnel singna saruk yakhi 113 Battalion BSF ki Tactical Headquarters Lokta amasung tongan ba Manipur gi district sing da lairiba CI post sing da sector headquarters BSF Manipur gi miyeng makhada malem gi yoga gi numit thoram pangthokre thoram aduda BSF CRPF NHPC gi staff Kendriya Vidyalaya Lokta madi kunja singna saruk yakhi hairi 8 International Day of Yoga ga mari lainana Kaithel Manbi Battalion Assam Rifles na IGR South ki mideng makhada senduna yoga demonstration ga loinana pipe band display ngasi Imphal West District ki Kangla Fort pangthokre thoram se Assam Rifles na yoga gi kanaba sing miyamda khanghanba hotnaribagi makha chathaba oina pangthokpani loinana masamau faba punsi mahing ama lehanbada yoga su saru ama oibana miyam punna yoga demonstration tauki Haukiba pung kunmari asida Manipur gi oina Imphal East District tagi miyoi ama COVID positive oiba thengna ki pungfam asida miyoi yankhai humdoi COVID test taukibada miyoi ama COVID positive oikibana ngasigi COVID positive oibagi chang chada ama 0.8 yauki state asida COVID laichat lakpadagi ngasi fawbada miyoi lak ama lising kuntrataret jani nifutaret COVID positive oikre masig manungda miyoi lising ani chama kunna laikhidre state sigi COVID naba fabagi chang na chada Marifutara Nipan Dasmik Marimangani DM College of Teacher Education Imphal gi Academic Session 2022-24 gi B.Ed Entrance Test ngasi pangthokre sif ahum thokna pangthokliba test aduda Science Stream gi oina mahiroi Chatruk Marifutara amadi Social Science Stream gi oina chawnga marifu humdoi romna saruk yakhi Mathematics Manipuri English subject singi oina punna mahiroi chahum yankhaitaruk romna saruk yaduna pangthoki DM College of Teacher Education Imphal gi Principal Dr. R.K. Lokendra Singhana haikibada pangthokliba entrance exam asina ozagi lamda khong thangjilakliba mahiroi singda inot ama pibaga loinana mating laiba khunai ama sembada achauba thodang yaragani haiki exam ase mai pakna pangthokpada thodang lobiriba singbu thagatpu phongdokli asida science ta pulopna lai sikoina 690 lai social science ta 583 lai mathematics ta 88 english ta 164 manipuri ta 104 and altogether 1629 ni masi ko gi 3 ships ni pungma pandagi tarabo ayamana 11:32 to 12:34 the last ship na pung ani gi hor pung homdolusin mani masi koina chatra singsi koina phaba tungi mahiroi moina takpir ka ni la phaba chama lom ko namada sumaina tisa si pangtok sabani Manipur gi Chief Minister N. Birena Changsiliba War on Drug 2.0 gi khongjang asibu sagatbo oina kaibu lamjau gi akoibada leiba mfam sengda mayai kaba chinjak thingnaba ngarang numidang thang kendra gi manung chana leiba kaibu lamjau da Thadoksi mayai kaba chinjak kansi khunai haiba pandamda mairagi khongchat ama chatkre All Kaibul United Clubs Organization Akuko amadi United Clubs Organization of Bishnupur District Akobit na sinduna Chingmai Kainya Bazardagi Kaibul Sagram Phauba Chatkhiba Maira Khongchat aduda Chandapurdagi Kaibul Sagram Phaubagi manungda leiba club taret ki member sing amadi Maira Paibigi Loop Sing loinana Satan Haro kaya susar yaki Manipur amadi Myanmar ga tainabada leiriba Chayetna riba border pillar gi waroshin pura uhaina ngasi masing yamlaba miyamna Kangla Gate mamangda wakat infam chathakre United Committee Manipur na luchingduna chathakiba wakat infam adubu police na tankhaina bahotnaki hiramasigi matangda UCM gi President Joy Chandra na permission ga phongdokhibada Manipur amadi Myanmar ngamkhai paringda chathariba border pillar yungbagi thabak asi asoiba leire masigi matangda kupna yengsinbinaba Union Minister of State External Affairs R.K. Ranjan Singh amadi Manipur ge Chief Minister N. Birenda hanjin memorandum pisinkre loinana center da khanghanduna athubada waroshin purakna bahonagani haina
थाजबा कयारक पीरबसु हौजिक फावबा थबक ओइना पाइखतना लैरी अमदी हौजिक हाइरिबा मफम असिदा लाना चथरिबा थबक असि खुदकता लेपहनबा हाइरबसु मखाताना चथरी मखाताना महाकना हाइ चथरिबा थबक असि BP 79 दगी BP 102 फावबनी मसिदा खरा अमना 1 किलोमीटर मुक मणिपुर गी मनुंग चंगसिलगा खिनबा थेंगनरे अमदी खरा अमना 2 किलोमीटर दगी 5 किलोमीटर फावबा लमदम असिगी लम मांगना खिनबा थेंगनरे मरम असिना चथरिबा थबक लेबाक मियामना अचौबा इहो हौरक्ट्रिङैदा वारोसिन पुबिरउ इशू असिगी तंगताबा खंग्रि फावबा खोंजंग असि मखाताना चंगसिंगनी अमदी असोइबसिंग असि अथुबदा चुमथोकनबा लेंगाकना सिनगदबनी हाइना फुंदोकी तनादा ऑफर होने दी तौगे बुरा तनादा अदुसु खुंजासिंग नेगा बियान केनो गोंगी मखाद खुंजासिंग नेगा हाइरिबा फेंसिंग लो खारमे अदुम बसिंगना तमथि रो थबुक तो अखोय मसेन इ मसेन इ नाइ ताना न थबुक तो गोंदी बियान केनो मदु सेंटर दे सिरो मदु याना मा फंगे अखोय जी येंग सदे बन फंगे डिप्यूटी कमिश्नर कक्चिंगना चटलिबा था जून गी 13 तथोकिबा ऑर्डर मगी मतुंग इना सब डिप्यूटी कलेक्टर कक्चिंग खियांगलम अमदी सेटलमेंट अमदी लैंड रिकॉर्ड्स कमरी लेनबा असिस्टेंट सर्वे अमदी सेटलमेंट ऑफिसर सिंगना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD कक्चिंग डिवीजन की ऑफिशियल सिंगल लोइनना लंबी सेमनबगी लंपुना सर्वे डिमार्केशन तौनबा खंगनखिबगी मतुंग इना हयेंग जून 23 गी अयुक पुंग 9 दगी सर्वे डिमार्केशन तौबा हौरगनी हाइना सब डिविजनल ऑफिसर कक्चिंग खेदानंदा पीना थोरकपा ऑर्डर अमना फुंदोरकली हयेंग दगी सर्वे डिमार्केशन तौगदौरिबा लंबी सिंगदी स्टेट हाईवे दा कक्चिंग सब डिविजन की मखादा वावगाई लमखाई टू सुगनु रोड अतै लंबी सिंगना पालेन मांतक लंबी हाईवे ग्रेस कॉटेज दगी KMC कक्चिंग फावबा कक्चिंग हॉस्पिटल रोड सेंग्रोंग दगी आंगानचिंग लंबी कक्चिंग लांगमैदोन रोड हाइबदी नेशनल हाईवे 137A दगी DSA ग्राउंड फावबा अमदी कक्चिंग DC अप्रोच रोड नि जॉइंट सर्वे डिमार्केशन टीम असिना सर्वे तौबगी रिपोर्ट जून 23 ता सुंगसोय सोइदना पीगनी हाइनसु SDO कक्चिंग गी ऑर्डर सिदा पल्ली वन डे लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम अमा मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वीमेन ना सिंधुना मोरेगी हिल ट्राइबल काउंसिल की कॉन्फ्रेंस हॉल दा ngasi पांगथोखरे ngasi की थोरमदुदा SMT थुमलित तिनिंगफम मोनसांग चेयरपर्सन IC मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वीमेन SMT एलदयावती देवी मेंबर MFCW SMT T Chuongsin कोइरेन मेंबर MFCW SMT Cecilia Hauke फाउंडर कम एडवाइजर KWUNHR CH Ibecha VP Khanungpo Apunwa Nupi Lup More L Tamem Secretary Nupi Khunai Chaukat Lamjing Lup More Amadi Radha Tamil Sangam Women Wing Sing Saruyaki Tharomaduda obscenity and indecent representation of women, dowry debt, outrageing the modesty of a women hiram asegi matangda KH Santa advocate na thamki Christian law on marriage and divorce, Christian law on right to property ki matangda Jackie Lucy advocate na thamki anti-human trafficking and its prevention ki matangda Y Primjit ASP of Morena ofong kayam yam da thamki West Bengal Chief Minister Mamta Banerjee na hanagi Union Minister Yaswant Sinha bu thagatkre opposition party tarahumdogi yanaraba presidential candidate Yaswant Sinha na oiragani consensus candidate for the presidential election gidamak khananaba NCP Chief Sharad Pawar na BJP na taba party singi oiba meeting ama New Delhi da kauduna Yaswant Sinha bu khankibani Progressive Opposition Party punamakna support tawduna presidential election da consensus candidate Yaswant Sinha bu thagatpa pami haina Mamata Banerjee na phongdoki Opposition gi meeting da saru yakhiba TMC National Secretary Abhishek Banerjee na haikibada Yaswant Sinha asi a man of great honor and acumen ni haiki Hana BJP luchingba ama oiramba Yaswant Sinha mamang chahida Trinamool Congress TMC da yarokhibani Sinha na haikibada larger national cause gidamak mahak TMC dagi toklagani opposition na NCP Chief Sharad Pawar West Bengal gi hanagi Governor Gopal Krishna Gandhi amadi National Conference Leader Farooq Abdullah gi ming presidential election gidamak candidate oina khanaba laikhrabani Aroibada maroiba paw muhana pizari
Prime Minister Narendra Modi na luchingduna ni Pansuba International Yoga Day thoram pangthokre Manipur su mafam kayada thoram ase pangthoknakre. Border Pillar gi Waroshinpur uhaibagi Kangla Gate mamangda wakat infam sathakre. Nomagi oiba Legal Awareness Program ama Moreda pangthokre. Loinana Hanagi Union Minister Yaswant Sinhana Opposition Party Tarahumdo Yanaraba Presidential Candidate oiragani. Ngasigi damakta di PAODAM matang asida loijari miyeng tabiri basingbo amukana khurumjari.